na bra so me se san komo edu ha sei a na mani abre papa na mani abre because personally me was personal interest it was san komo we mo as the CEO of Jewels na me the sanitary project no ntino sa enkomo we eye personal to me na eye personal to me in the sense say emma ye bre ya me busa say why should we be taxed say bosumi aso na ye bu yensa ye di ka di sa enkomo we baako ebra so say ye san edidi ye toso mienu na we no eye ye pad ho nkomo ese oba bebu ne nsa sade ne bo na ye part 2 ene de bro na onim say Aisha akua Ibrahim odo na chese wa champion na say yakua Aisha akua ona wa champion ya anti watena se ne de ne enkoni emusa say so far ena edu Aisha mache ya no ama one so kakra maye mate ana you know call out ni o man fodi nkomo na say aboto wo in fact ma aboto no akomi mo pa because on say asem no say na you can now who abeka say is simple thing but any simple sir now on say first one no you hear na about mame for na omo enua emo ma mienu miensa na omo struggle so ombehwe nkwala ombeto bia ma omo no e na afi so omo manufacture na nkasa na ama so nyema bi ntina ma ne boy den ama no so ya affect ye ayeto no this one na de e no no gina student ankasa so adisuafo teachers for omo ankasa so ade no so affect omo in a way it is a wo hwe documentary na ho na obehunu how affect omo enkoda na eko school ni acherechefo a wo mo kira de ni na ade ni affect omo bi na we no on say anwanwa asem ne say ade we nkeye mma ho niema na kesese nka mma mbum kra ye ko wo say ye ko ye ka say ebia ye ka de enti a ye bre wo ho no emema so do mo ho agim wow yes enti na no so che say say na ade bibia ade na dru no eya ye serious enti no wo de men kasa nkwa animu ye ne emema ni bi edi nkomo omo ko bi e fra omo PR boys okay omo so ye project bi pa omo no bi de ye enti omo so ode omo hu gimu ene de omo hu ye no se betimi aye nko ni nkotie okay said de omo so ato omo akoma so yes omo so aye so omo so be champion no okay woni omo so adi nkomo ne omo di nkomo wow nti weni de kakra bi kwa na ya wa ni a de yentie ne but u documentary na nkasa de omo kan sem wo mpa ntino na sabusia no wo so ne mema bi adi nkomo asem ne de omo akoma so ntino ye nhwemra ye ba ye betwa so it's a great problem it's a big problem but as a normalize it into everybody obi an fa ho asa o hwem kwa onim hwe de omunima ne say there's a time in the month amoja ba and ohia bibia odebe so moja no nti de obenye bia ntomago usually no so use ntomago nti o use oba na esi na wa hatem na I say you see the following day now mugusu ye no motive pa say on this issue motive ye then the main motive is to make sure that there is menstrual hygiene management information and provision of menstrual hygiene management materials for young girls in the rural areas, especially, yes. No, makachi say nyame nkwa na me wo personal interest this topic mo. We mema wo na o mafa to mo ho so. Enti ye nyina ye champion na ho se from mo say PR boys. Yes. Yeah, o mo hwe say sa nyama we because o hwe the na we sound say den porte ne trigger o mo interest so ho enti adekode porte enti a etimi ma o mo mema mo ma ko mo den ko mo bedwen o mo de ho no e ma o mo so de o mo de adwen ba ho mo e trigger o mo interest de course ya nkasa ne se wutie documentary na o mo show de enti a ma o mo so ye se de o mo ye na se nyo mo adwuma nkasa ne o mo ankasa no mo ko no mo motive okay but as a we ni ne ma o mo divert ba enti de course ya o mo divert ba ha no se wutia ubehu da ben na obi hwe sa documentary memre da we ya ebe ye ochinechi memre 11:30 am okay na yeyi ntino another ba nya easy the first no ya hwe na nsem ba we ne de o hwe I don't think say we kura wetimi ase because uhunu say simple but enya effect pa and won crofo so and ye ma me gomashi
K2 South MP for K2 South ono nso so de no hu jim ono de also ono no kasa because of say ono no oye mrahye bedwani ana say ono o kasa because oye oba ono so share ne experience ntini say yakọ enuma ye beti ni nyina na de ntin so ono nso so aba ne so ono nso so so respond okay eno nso so no ye beti yakopon ya Adom Saturday ya wo chinechi 11:30 am yes na ye pa de ho documentary Adom ya wura mu akodididi ho nkomo no full one to when kwa de ni meka say kitua bi kwa na ya pone ho de a kire wo na the whole documentary package ni nyina no eye memne day ya 11:30 in fact Adom newsroom for da wase Ghana man nyina da wase Ghana fo nyina da wase se afi na wunyini ba na wama na da wakoma so se obedro mpanimfo bi attention ama omahu emfaso de wo se ma yensa na yebuo no omuyi to bi free niam bi so na bo ne ba fom. We are so grateful. Thank you so much. Yeda sepa abusa na se Aisha Ekuya Ibrahim no na sa documentary yedi kan ye episode 1 am wahwe we ye episode 2 minim say anso ho because bi da so we chire we say ko villages me say nkurase baabi wo ho no ma akwa awre be ho che say e serious obi kura ni ma de kro omu nimo e say anormalize say na emi nwane kan e normal ntino o kan me kura onim hwe eno no na say Yakopon Adom amemenda 11:30 ano partner say na ehwe Adom TV na de etwie mu bia no ye fa ensomo ye da ye ho aba ye ba nkomo twetwe de aka echi no ebeto aso enko bia